Konsensi so jangan terang masuk kunci along nanti tunggu speaker kahai yem kahai atau yem emisi kahai pidoan lapen klarifikasi society konjunang pencenglok acara tu nabang pidoan ladak pini nili konsensi along Nilitum Kalbeno Autonomous Council Revenue at Angkapian Local Area Development MEC Development Fund dan Kikimpon Asaya Hempini Dakang Kupon Niklo Kasi Kato ko ipada ni Kikir Cumi Jang Sing Kupon Niklo Ini lima Kristen sektor lah. Ya. Sensitif ke pipe. Aneh teh. Barat kata di. Nih kaki milawati, baron mata ki betapa, autan misal. Sendal